Kajing China ya ke Surok ba West Shillong Western Bypass na Sumer River District ban kedat na Surok ba National Highway Henriu kaya sia hagi bentar ke bahab atem boy. Kani ke Surok kan pay block sia sok pian na hajan sok yong ka iskasi he ban ya kendu pat ber Surok ba National Highway sispa Henriu kebaya na Shillong senong stoin sedu tura. Kani Western Bypass ka jirong 10 kilometer na Sumer sia sok pian ha sok yong batkan simpor ba al minute ondal dep sinai ka ha kajing hero nong lum khuba ban pej ban lech ngo igani Surok nagi bentar ba Riboy district ayo i ba Surok la bun ba dep hadu ka sinong nong kendong bat sikmat bat ki badang sa kidai ki jingking kalai kawan klempep kan penbang ngai ondal dep ya ketika Surok om tang ya ki balek be ki kam ki jam hanrei wat ki balek kai ru kumju Hawai keren bat katu kan ngut kinong song sinong ka sume kilapan pau ya kejing sengut tenat ya kejing wan ka Surok ba nama bakan pensuk ya kalek kawan bat kan pelilat ru ban tre yikam kamai kaji hanre ha kaju kapor kilaong makin hap ban pet ngor bah ba kam dei ban long ka Surok ban Iadih singu bah ban le yikam Jakhlia Jaka MCL mo iyo ka jingkot tang nakaying bang iyo taka time dan ira bang ang gay tibuni bang iyo ka biang hi bakal awan dengan ong sium na mo bakal awan nakasinong lajong dan wa ko kan roy kan par kasinong lajong kan bahan mensua kalau gumno fisio ba ada mensua Surok rip tas nang sium na fi kala long anong noi fi kala long kadum handian kalau kendong hi kalau kerja kendong mentah kalau awan keni kalau ini lah kam skill nong sor ma asio kam lawan ngasor hom sengaja dia tambah kasengan gawe ro ngin mentah kasinong ngi hab ya pej hi nawi galian kasinong ro ngab don ngi pikirin mentah kasinong ro ndere bo amba tambah wana baik pas ngi so sengan ngi sinong ngi hab ya khlu in mentah kasinong ga ero sinong ka thaw ero ngi be khlu ngi hab yu